Kathuron soitur hi Mithianghlima puan mai tur India mi kan ram mi ngei mai chanchin karon soidona hmasa in Catholic ko sana hian Mithianglim te kan neya Mithianglim tam tak ko san chuan alo puang to a heng te hi atlang puin religious puithiam te brother sister te atangin anni hloma tin Layman atang te po in mitam tak puan anlo ni to tho boka Mithianglim te kan hanti hianin ko san chuan heng Mithianglim te nun puang tura ruah manna tam tak alo nei to a heng Mithianglim te hi keini ring tu te tan po an chanchin kan hriat te kan chiar te kan ngai thlak te hi apoi mo em ani a chan chu an nun thianglim tak te kan en tona keima ni rin na konga mason na rin na nung kan nei pha theina ani awangin heng te hi ko sanin angai poi mo angin ring tu mi pui te hian kan ngai poi mo angai em ani hmasa in kan thupuya kan lu ma in engtin nge Catholic ko san chuan Mithianglim alo nei ti hi toy te in han soi masak tha in ka sia a Catholic ko sana Mithianglim te puan dan khai dia te hetiang hian han soila ama saberin Catholic ko sana baptisma changto phot chu andam laya annun dan tha en ton tlak te an thi nu kum nga na atangin Mithianglima puan tura bultan thei ani a amero chu pop damlai pop ni lai mek te rem ti puina awangin kum nga tling kher lo po Mithianglima puan tura bua sai thei ani a kan hriat angin pop Benedict som parukna hun laya khan pop John Paul pahnina le Mother Teresa te chu kumnga tlinma in Mithianglima puan tura buat sai anlo ni to ani chuti chuan Mithianglima puan tur te reng kumnga an tlin hnuwa an thi atanga kumnga na an mani diocese chunga bishop te remruat na in Mithianglima puan turin ruah manna an siama ring tu mitha nun thianglim te baka sa khwana rongbol tu religious congregation ami te member te anni chuan bishopin Mithianglim te at puan turin pop nena athlen thei ani popin khati ang chi kha an lo rem ti ani chuan khami bultan na huna khan an chanchin an damlai nuna an hun kal to zong te ziaka da thatte tin hriat pui tu mi sang te thukho chang te le an chanchin hriat le chui thei om zong te khatiang kha felfai taka lakhomin zir chiang tura ruat bik Congregation for the Causes of Saints antia hemi ti hne na hian bishop chuan a hlananga tin he Paul congregation hian pop hne na an thlenanga popin remti na alo nei chuan he case hi hon tran thei tur alo ni ta ni chutianga Mithianglim puan tura hon tran na rabi masabera chuan servants of God ti in ming anlo putir ta a servants of God ti in anlo hlangkai tanta ani hemi zo a hian zir chiang tu Paul kan ti Congregation of the Causes of Saints anti ho khan ngun thluk takin an han zir chianga rin tlak le pom tlaka an ngai chuan pop nena an thelut le anga popin adikani ti achian hnuwa venerable a lankai anni don tani venerable a puan anni to hnu hian Mithianglima puan tur chung changa thilmak pakhat tal mu chhuale angaya
thil mak ama chunga khan a thlen ngei angai ani ama mingin emo adil puina awanga thil mak pakhat tal a thlen to hi chuan kha mithianglima puan tura khan heleya aswalte zong ngai dam ni in vanram a thleng ngei to ani ti hi fin fiana ani thil mak thleng ama chungchanga thil mak thleng kan ti ang chi te fin fiana kim cham le rin tlak tak om nuwa emo an natna atanga damna emo khati ang chi te ani chuan doctor te le mithiam ten uluk takin an zirchian nuwa an pom thlapani ti kha hriatanga ya chutianga thil rin tlak tak ani chuan venerable din mun atang khan blessed ti a hlankai alo ni don ta a tin martarathi rinna awanga nun hlan tu te tan chuan thil mak thlen kher kha angai chuang lova blessed a puan ngal thei ani chutiang chuan blessed an lo ni hnuwa chuan mithianglima puan tur te chu thil mak tang pakhat thlen le angai le a hei po hi ama ang bok khan fin fiana le zirchianna thatak a om tur ani a martarathi an ni te ro chuan thil mak hi miracle kan ti ang hi pakhat chau po apom thei ani chung zong chu ti zo ani hnuwa mithianglima puan thei alo ni ta a mithianglima puan an ni to chuan an damlai mihring damlai ten tongtrai puina an ngen theia tin an ma ni hnena tongtrai na bik siam te po dan anga man thei ani to ani ti kha kan soi hmasa phot ni ta sela chuan tuna kan soi tur tak Blessed Devasahayam Pillai hi tuna hian blessed ani a popin mithianglima puan mai tura approval engkim om to ani a pathianin rem ati huna mithianglima puan mai tur ani awangin a chanchin te keinin kan lo hriat masak ve te kha a tha ti a kan hriat awangin le a chanchin a ro pui em awangin tuna hian kan han soidon ani Devasahayam Pillai hi kumzabi som pariatna laivel kumsang khat le zasari som pani April ni somni pathuma Hindu sakhwa Hindu upper class kan ti ang Hindu namtha atangin alopianga apian hlim chuan ahming chu nilakandan ti ania apiana khwa hi natalam Kanyakumari district Tamil Nadu ani India chima alopiang ani chu anma ni hi mi hausa mi khosa thei chungkwa anni a Hindu thami chungkwa mi ani kan ti to kha tin India chimlam a heng hunlaya lalram travancore lalram kan ti thin kha khata khan lal khonbol upamin ni in ama hi mi thatak le mi fil tak mirin om le taima ani a lalpa po hianin a khonbol ti jinga arin perpol ani chutiang mi chu ani a chanchin malam chu ama ero chu har satna alo thlengta a khang hun laya khanin anrama tram atla a kumsari chung zet mai tram atla ani an lo re thei em tameya lalram te po re theya mihring chung kwa te po an re theya chutianga re thei taka aom lai chuanin ama nun te po achawa engtin nge mo ka om zelang o heti reng chuan awahan boi thla don em ti in beidong takin a om ve ani hetia beidong taka om lai hian Catholic Christian that's me Benedictus Eustatio de Lenoi ani hianin a chanchin te a hria a har satna te hriat puin pathian thu te in alo nem thina Bible jopa le khabu atangin jopa thil tor chungchang te silin jopan har sana to angchi te khan athlamwana ani po chuan chu thlamwan na chu atang amang tangka ema ama po a in nem thina ni chuta tang chuan anun chu alo dang lam chhota a pathiana lomna aneya Christian ni du na te alo nei ta a
kum khat em po ala ni lo thakwa vel ani nuwa chuanin puithiam Jesuit puithiam Father Giovanni Battista Butlari nena puithiam Jesuit puithiam ania that's pa chuan chu ba nena chuan a hruai ta a ani nena hianin baptisma achangta kumsang khat zasari somli panga a baptisma achanga Catholic kalphung angin baptisma chan chuan mithianglim ming nei alongaya mithianglim mingatan hian Lazarus athanga Lazarus ti chu Tamil tong chuan Devasahayam ti ani Devasahayam ti kha a omzia chu pathianin min tran pui ti na nia chuta tang chuan a ming hmasa kalsanin Devasahayam Pillai ti alo ni ta ani baptisma achan ni atang hian anun ahlim em maya Krista nena a in tuluta arinna apuitling em ani ama chungchanga soin neu angchi te po a oma ti luina emo khati ang apu na te po kha alo oma amero chu ama ngein ama chanchin ti hian asoya tuman he rinna lu tur hian min ti luilova keima mimal zalen na liavin laliswa Krista hi kazuya Iswa Krista hi pathian ani ti ka hrechianga kanun puin ama chu kazui don ani ti in ama ngein achanchin asoya anun ahlim ema nundang lam maktak mai anei ani Krista zui tu Christian alo ni ta ka chuan har satna in alo tlak buak chanta Christian ram nilo Hindulal ram chunga ni na poi mo tak chel ani awangin achipuite an namsa kho ho tu te chuan chutia Christian alo in le ta ka wang chuan an ngai thei ta lo ani dik lo na te a fel lo na engemaw chuan lam a that lo na lai zong te zongin huat na an nei chanta a tin Hindua in le tura thlemna englai puin atonga lalpa me puin Hindu sa khwa in le turin theipatu pin angen ani amero chu in le tura somna chu anolani alal le achandam tu Krista apomna chu angit ema chu wangin anupui bargavi anmal pohi Christiana alsiama baptisma achanga ani po Mithianghlima Teresa antia chu po chu Tamil tongin ginapu ania anupui po chu ta tang chuan ginapu anmal ti ming alo puta ani chu tianga Christian alo nei ta ka chuan achunga hekna remchang sang an lo zong ta a diklo taka an hekna te awang chuan soisakna torna na satak achunga alo thleng ta a tan ina kum thum lai atanga atan chung po hian Hindua le tura thlemna somna englai poin atonga amero chu puithiam ama baptistu poin tlan ina te avatlo thina ani poin arin na konga te than puin tua sham tura somna te avathlen ve thina chuti ang ani lai chuan ama an hekna an chun zom zela an hekna point sang te chu heng te hi ani pakhatna chuan Hindulal ina Christian te omve hi arem lawani ti kha ania achan chu lal in le rorel na huna te Christian omve kha andu lawani tin apani le na chuan Hindu Brahmin ten ama an hek na te an hnial na te kha zong kha alakal renga khanga khan in soifia thei lo rengin anun a oma tin Christian te hi nam hnoi hnung annia lal in le a che vela le rorel na hmuna te lal mitha chung kwa Hindu chitha te zinga nam hnoi hnung rinna zom tu omve kha arem lawa dana bo chiani antia tin Christian alo ni ta ka chuanin a Christian puite tan
engemaw tranpui na donation te an lo sem chhuak ve a chung te pawh chu alaka hel na an siam pha ani a tin Christian biak in sakna tura ta na thingzai an pek ang thin te pawh kha sun soisel ani chung zong te awang chuanin soisel na hi achunga alo thleng ta zela in soifia na a thei talova atopa chuan an hnam dan criminal customary law angin shremna achunga lekta a chu shremna chu ni tin voi somriat ahnung zanga vuak tur ani a tin loi chunga ahnung zongin an chuan tira loi chuan atlan pui thin ani chuti anga ni tin voi somriat an vuaka loina kholaya an hnu tak chuan ataksa chu himdam alo om talova ataksa chu pem lo lai a om talo ti tur ani chung pem te chu ana ema athi hniang hnuanga chung tianga chuan mangai na le leina na tel mi alovin marcha in marcha thakin anta ataksa zong kha an chula anar ko ate an hnoya chutianga shom tak chuan ni sen sa hnuaya te an da thin ani tuitlem te an intir shama ataksa salutuk hanti deina turpo omlo khopin chutiangin India chimlam kholum lutuk ni salutuk lungpui chunga sheom taka ator lain ataksa zong pem hliam marcha thaka chul vek ani lai chuan pathian mangai na pathianin achunga thilti theina aron lan tir ta a chutia lungpui chunga om lai chuan akiwa a han tawa khan tui thiang hlim tak mai alo chhuak ta a chu tui chuan ataksa sa huai te chu aron tai ta huaya chu tui chu atan damna alo nita hoini thlengin chu tui chu mu thein alo oma mitam takin an hmuwa damnan an hmang thin ani heng tianga ator lai mek hianin sakhwa hindu sakhwa in letura ngenna thlemna achunga ala thleng renga ma se atop thlengin devasahayam chuan atwar chhuaka atopa chuan thitura thiamlo chantir ani ta nge ani thitura thiamlo chantir ani ta ka hian thir khai dia tin an tron beta ka hlum turin thupek achunga alo thleng ta a chutianga ka hlum tur alo ni ta ka chuan ram hnuaya an hruaya ram hnuai latak hanti ila an omna hmuna tanga ngo ang ani chu chulai hmun an mani tong chuan aralwai moji ngo anti a chuanin ka hlum turin thupek alo chhuak ta a ngo an pan na konga te hian a chawa a hruai tu te po an chawa thingkunga an drawn beta sheom takin an siama chung thingkung an drawn be na kung te po chu voini thlengin mitam takin damna kung ti in an lapan huai thin ani chutianga ator dak nuwa chuan kum sangkhat zasari somnga pani January ni sompalia chuan chungo chunga chuan ka hlum alo nita ani chungo po chu voini thlengin Devasahayam Mount ti ani a helai hmun hi Catholic ocean hmun thianglim ani a tlo tu tam tak an oma a hmun ma a te sakhwa abiak in te omin hmun tongtai na hmun tam tak a oma chung te ang hmun te chu keini po pathian khongai na zara kumsang ni le som palia khan kan Paris priest father KM Arulapan hovin mechepol hote kan zukal vea kan in chir lova kan lom le ani hun mate kan zuk thleng ve ni tin thil mak pakhat le om chu khatianga angka phlum ta ti chia khan tlang atangin lunglian pui mai alo tla tha a chu lunglian pui lo tla tha chu leyaron thlen khan arita vu maya avel a shepa zong tin mak antia tun thlengin chu lung chu dari angin akalapiang in an vochina
ala om reng ani ke ni pon kan zuk wa amak kan ti hle ani chutia ang khopa somna tuar chuan thi na hial lo thleng ta a Christian ani chung hi kumsari ani a January ni sompali a alalpa rong a bol sak thin tok turin a cholta a martarin athia tuna hian a thlan hi Saint Xavier Cathedral Nagercoil Kotara da ani chu mun chu mitam takin tuna hian an tlo thina tin a thom hno le athil nei dang te hi ama loina biak in an khwa vada khan kulam Tirunelveli district da thatania kumtin August ni sompanga kannu mari wana hroi chho ani niya hian pholan ani thina mitam takin an tlo thina ni chumi niya te chuan aro pui ema tin anu pui po hi he khwa hian phum ani ta ani tuna hianin Blessed Devasahayam Pillai hi nichina ama akan soito ang khan popin hunrem chang masabera puan tura pe engkim pe felvek to ania engma puan na tur dal tu hi om to lova kan van nei ema India ramatangin Layman Mithianghlima puan tur kan nei hi aro pui hle a ke ni tan po ain chuan omani tin Blessed an puan ni kha kan soile lokanga Mithianghlima puan tur atana an buat saina nung ber Blessed ni nakha December ni sang ni le som pania kotar muna hian puan ani a hi apian ni atanga kum zathumna ani Mithianghlima puan tura Blessed ni na pek ani hi Pope Benedict som parukna hunlai kha ani a Pope Benedict som parukna chuan Angelus tongtraina soichungin ring turin om faithful layman ti in aming avo hialani Pope Benedict som parukna hian khoveram tina Christian te nena India rama koshan limna hi ni hi lozom ve turin le he mithianglim tura malsom ani na hian Christian te chu anrin na lo so ngeta India ram za om na le ro puina lo nizel tura tung trai na alo se turin asom nge ani china kan sei to angkhan pathianin rem ati huna he Blessed Devasahayam Pillai hi Mithianghlima puan tura nia kan van nei ema kan ram chunga ngei India rama Mithianglim apuan tur Layman atangin kan nei hi aropuya tin chanchin te amun ma te athlan te athina mun zong te hi ring tu ten tlo fo atan atha po katia chuwangin voinia kan Mithianghlima puan tura kan nga hi mero pui tak torna na satak atanga lalpa hne na cholta ani a kan van nei em ani kalome